اما شبان هيجا إبارة وبخير أفدا محمد دمين وبخير وخشيبن اما شبان برومات وكند زانن بجارة ما إيشة بالسر كارو قباتن هل بجارتني التركي والباكور كردستان ده في بونيجي مدو ميوان ريزدار بخونا برنامج رنگين جباكي ومدخوازن في مجال القلب هر دو ريزداران شيروبا بكن دسپیک دا ام بخیراتنا ما مستعد الله آشتی سیدا ونگل کی بخیرات سر چوان راحتن سروک پارتیا خیر و خوشی ابن تواده انشاءالله سر چاو مرا سروک پارتیا آزادی هر وهاجی برز سرات آمدی اوجی اندام مجلس پسکی اوجی بخیرات سر چوان برز آمدی Gelek spas ki Yılmaz. سر چاو مرا بله تماشاوان هجا و کنجنیز واجی دزانن دسه ماه 4 2023 دا yani dinav ne partiyên Kurdî em bêjin ku HDP bêguman xwe partîk Tirkiyeyê dibîne lê gel HDP û Partiyê din Kurdî Kurdistanê deklarasyoneke îtifaqek hat çêkirin bi navê îtifaqa Kurd a Azadî Demokrasî û van partiyan gel hev li ser hev halan deklarasyoneke amadekirin û ji bo raya giştî پیشکش کردن ام دخواست درباره وی دکلاسیون درباره وی هلبجارتن دا ام دیتنه وان رزدارن وربکن دسپیک دا ام درباسی جم برس آشتی ببن سیدا دسپیک دا او اتفاقا و پیروز بی پیروز بایل ودکن جمعه واره تمامی ملت کرد را بله پرساما جناب او yani pişti ku ev deklarasyon ambejin hat balakın hat imza kirin yani nerina wal serve pevajo el bijartne çiya ev deklarasyon çawa çebu avan galen ku wal sel hevkiri çawa wal sel hevkir nerina ve derbarı veki de çema masta kerem bu xode az tim jitişteki dest petkin yani xozatiye dest petkin yani îro yani insan bawermend be ne bawermend be insan birdoziya wî fikrê wî zimanê wî li kîja welatê dünyayê be xwezatiyeke kaînatî heye em bi zimanê îslamî dibe sünnetullah adetullah sünneta Xwedê adeta Xwedê mîneka wê basît ji ev e got mesela havîn germê bixware tenê zûstan sermayê bixware tenê yani tu hêz tu quvvet tu birdozî tu bîr û bawerî tu kesayetî nikare mudaxelê vê dê bike ev xwezaya got em dibe sünnetullah xwezaya tebîetê xwezaya kaînatê yani êca siyaset jî û ticaret jî û em bêjin çi bifikirê lazim e xwezatiyeke wê hebe yani tu divê xwezatiya wê de bike yani çi xwezatiya wê de bike tê serkeftî bibe yani tu xwezatiya wê de neke serkeftî nabe yani êca malûm e em di rojhilata navîn de dijîn di rojhilata navîn de jî çandeke wê heye kultureke wê heye xwezatiyeke wê heye got bibexşin yani diktatoriyete yani li gora Ewropa wextên bidine ber hevdû rojhilata navîn û Ewropa bidine ber hevdû mixabin yani digel got bawermendin jî Müslümanin jî digel got temamê dînê semawî olê semawî li ser îrada insanî sekinin û bi teዕbîra got îro em dibe demokrasî bi usûla îstîşare û demokrasî û bi hev re biryara bidin em mixabin evana tam tersa İslamê ziddê İslamê dijî İslamê bi zihniyeteke diktatorî dimeşin yani êca di va şert û merca da wextê merev dew nabike merev doz nabike yani daxwazîne got mumkin be got derfet tê de hebin gorê tê de hebin yani bi teዕbîra herêmama torê dibêjin kevirên mezin ne êlê danê yani malûm e wextê kevirên mezin rajî de tu nikare ji erdê hilgevî matê çawa bavê jî hevalê xwe divê kevirê got te raşt wê de biçûk bê ji bo got karibê tu bi hêz bavê jî yani êca daxwaziyê merev jî gerek ji hêzê dewleta bê gerek ji gel bê gerek ji civakê bê tu çi daxwaziya bike ew daxwazî
تشتكي ممكن بن تشتكي معقول بن تشتكي دريدة بن تشتكي جو ببن يعني خدا عز وجل اجد قرآن بيروز ده وقتی قد بيجي امر انسان ادكت بفاستطعتم يعني لقاي جو انكارن تشتي جوانوي ونكاربن ما مجبور ناكي يعني انا گرچی جواکا اسلامی ایرو ما مجبوری گلک تشتادكي فقط غلطه شاشه يعني ببخشن مبحثات جواکا اسلامی كير از مجبور مبيجي بين مزمان يعني از بكرتاي وهابجي يعني اف چاندو كلترا اسلامي ايرو بعالما اسلامي دقو بهترين لما مسلمانا بار كرنا تع علاقه وينا بكلترا پیغمبر وبدين وحي رنينه ديرو كده دستهلدار اجبوغو انسان الروجلاتان ابين بفن وفيلا بخابين بدين واجري ببن دينكي ديكتاتوري دينكي فاشيست دينكي زورداري آوا كرنا بفينا انسان ادخابين انسان اجري دبن يعني جبوي اواي خدا عز وجل اجي تشتكي جوج مرف نوي زيدي قوتا مرف بمرف مجبور ناكي يعني مثلا تمام امور دين يعني روجيا و امبيجن زكاتا و امبيجن حجا و ابانا حمو جوا انساني جو قوتا و هيا انساني جو قوتا وانا نبي السر وانا نفرزا والسر وانا نمجبورا جبويا واي داخوازيه جو مرف بكي گرك از دوبارت که مش جواكي گرك جي دستهلدارا گرك جي كي آليه بي دنيا بي داخوازي قد بكي گرك منطقه كواها بي معقوليته كواها بي يعني چاره سري جواره هبي ري جواره هبي يعني جبوي اوي از دوي باوري دوي قناعات دم حفت خالي قم ما دانينا سر اتفاقي خالنا ولونا قو كسك وقت اتفاق خالا بيك بيني افانا بيك ورن افانا چه ببند جواكي دا وياد دستهلدارية دا كسك جوان مغدور نابي تعدل تكسي نايكرن وتشنورنا قو ممكنن يعني انا مثلا ايرو دا خوازا و حفت خالا يعني ازنا خوازم تكف مهورگيريه وانا تشنا قو ممكنن يعني معقولن يعني اساس زرار جوانا نابينه ما مستقبل شكر او خالق ولو دكلاراسيون ده هاتنا بجيكرن يعني كنا تركيب والقدره الدنيا يبواش خو حوجيه صد صالي بينتكركو حتى انا امبيجن كل بكتلا باي بدسنا ما في زمان امبيجن ما في نتوينا دبر دنش خو زوده هاتنا بس تركي مغابن حتى انها روش بيرنجيا كلام كلمه مسلم بله يعني مجي من او بقوتنا يعني خالنا جو جركا حطان هاش خوا هبونا يعني تنبونا وقبحة تنبونا وفاشيزم تنبونا وديكتاتورية تنبونا وانا بخداية تنبونا وبباورية يعني مثلا منكز بدجم يعني خد تعالى آياتا بيروز بيجي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لله لفطرة الله أو فطرة جو خدا عز وجل إنسان السر شيء كريه ناي جوهرتن وجوهرتن دوي فطرة ده شيء نابي أمجوينا منك كباسيط زمان إنساني مثلا أزقلك جارت قلك برنامج بيجم جو خدا عز وجل بمشي وريبانا قلت بانا هي آية الله آشتي از تجكي جان دايكي وبابي وجكي جان ولاتي بين بدنياي من بقول أنا مش شيخ دبي بين الدنيا جو بتريليون مليون دولار سرمایه مهبانا ما چما ازش افریقا ترکیه آخا کردستان گنده توره گو دیندار هاتبان دنیا گو زکی ویتر نبه جدی با کی وره بهتانه دنیای ما اف ترجیحات کر اما خود تعالی عز وجل اف ترجیحا کریا به اراده می به شورامه اجدای کو بابا خو انیما و دا بله تماشاوان هجا مغابن برز اشتيش خطي كت والجمهور هنكي خطا انترنت الوزيت ده هم درباسي جم برز آمد يبون حتى كو برز اشتي درباسي برنامه بديسه برز آمد دوباره بخيرتنا ودكن ون وك اندامي مجلس
پارتیا سوسیالیستا کوردستان پسکه درباره و پیواژو دا اندکارن جماعت تماشاوانا چی بیجن و کارن کی شیروه بکن یعنی کچاوا پسکه چون اوه اتفاقی او دکلاراسیون چاو پیکات جبرکو وک وجی بلکی پی آگاه دارن یعنی قال آلیا ولو هن رخنا هاتن گوتن پسکه جبو خاطر کرسیه کی چو خفروت تو چو هدف وان را امبج الهدف کو پارتیک دنگدری ون پرانی کردن لی او بخوا خو پارتیک ترکیه دبینه دبیجن چاوا چون جم هدف را اتفاق شيء اتفاقكو بيكاتيا وقال لك جيت بيجين والله وانو باكي وتفقرب هبر كارد كنت بشتاق ودان وان والكارن درباري وان برسادا چي بيجين برزامدي كرم gelek spas ki Yılmaz gelek spas ji bo vê bername û gelek spas selav û rêz ji bo hemû temaşavanê vê bername ez hêvîdarim bi van pirsê te em dikaribin bersîva wan pirsan de mamosta dixwazî bersîva mamosta dixwazê ji keramet re em bi mamosta berdewam bike heta afnaqa dawî pînê mafî axir de mamosta kerem kin wişxetê ketin ji ber ke em derbasê cem Pirêz Amedê bûn kerem kin axafnaqa بله يعني ازوها بيجيم يعني خدا عز وجل السل فطرتك كردي افراندما جدايك وبابك كرد انيما جبو يا وايز حمو اخفتني خدا تديت يعني انساني ما ده دورسو ايجو اوا كرد وكردستان اعتراف ناكن جارنا دبرنا دا اوا دا برنامجنا دا مجبور تشناتكن دبي علم يعني تو كردي ات مسلماني كرو كيكو كردايتي تشتكى مسلمانتي تشتكى ونحن برنبريها الا مجبور بك والله ببخشت تخوازي قايل بتخوازي قايل لبا ازبريا حرتشتي كردم يعني لورا خدا من نشوري اجدايك كبابك كرداني يعني اما داوي از مزون بو مفهم كر الحمد لله باوري الاسلام يعني از بو مسلمان كردايتي ام بري مسلمان كيامتي لورا انسان حتى بالغ نبي باوري جير نينا بربسياري جير نينا يعني اما كردايتي نه مرف ديا خرد بمرف كرد ويا ترك ويا عرب تي دنياي يعني دوي مرف او فطرتا گو خدا دای انسانی نگوهرینی هاتا این لمش گوهران هاتا لمش قبول نکر هاتا او فطرتا الهی قبول نکر گو چیا گو زمانه کردیه معنا وینا او کسی گو اعترافه به زمانه کردی و عردنگریه کردستان نکن وکا گو اعترافه بروژیه ناکن وکا گو اعترافه بنمجه ناکن اوه گو ذهنیتا تک ملتیه تک ولاتیه تک زمانیه دی پاريزن انا وكا قو احتراز الخدا بكن بيا ربي اري هر نقدر تقوتيان بإنسان لسر زمانه جدا افراندنا وفرقلي جغرافيا تشكرنا وجدا جدا ولاد افراندنا فقط اما ام قبولنا كن امش زمانه كي بيشتير وامش عردنگريه كي بيشتير وامش ملت كي بيشتير وامش ملتك كي دولتك كي بيشتير قبولنا كن هيج فرق دفيدنين يعني ها تأفقوت ها تأفقوت يعني مخابن إيرو دي جواكا عالم إسلامي ده بخصوص جئات تركي ملتي مي تركي يعني إنسانكي قولميج ناكي قنهيوي تيديتين يعني أما إنسانكي قولميج دكي بس ظلمي دكي دقلقو دو قرآنا بيروز ده فكري دبيجي أزهر جارتين مزمان ولا عدوان إلا على الظالمين نيارتي نينا بس ظالمي را نيارتي هيا اما نيارتيا نلمشكري دكين فقط كس نيارتيا ظالمي هناكي نلمشكري نواج واقع اسلامي ده قبحتا اما حوالتي وحوالبنديا ظلمي وكرنا ظلمي بويا قلنك وحتى قال لك سيدالري ما وعالمي ما حاشا عفوا ببخن افتراء ضروا البيغمبر عليه الصلاة والسلام دكين بحديثة جي حوالبنديا ظالمة مشروع دبينين يعني افانا تشيا حفانا حمو قهراندنا وي فطرتا الهيه يعني جبويا واي جار جز فكر مسري مرف تشبكي الغورا فطرتا ويبكي وقت تب فطرتا ويرا درست ماي فطرتا ويرا راس ماي الغورا وي عدتا فطرتا ويكر تب سركبي
جبويا وي اف خالق مدانينا بيشيا خوا هم فطرتي هم فطرينا هم رواينا هم اولينا هم جي جواكينا يعني انساني جو بولا از انسانم واز انسانك برومتم اعتراض الفانا بكي جم قناعتها من الجورا قناعتها من الجورا جو مج انسانتي ومسلمانتي فهم كريا لا انسانتي هاي هاي لا مسلمانتي هاي بله زور سپاس امی پرسه ما دی هنم بین علی و جاگده در باسی جم برز آمدی جی ببن برز آمدی شما باور نکم پرسه قجار دوباره بکن جبر کو براسی راه گشتی کرتر دا پی آگادار کو و جارا یکمینم بیجن کو پسکا الگل هدفی اف اتفاق هدفی و بگومان پارتی دنجی پارتی دن کردی پارتی آزادی هم بیجن و چند پارتی دنه در تب دا نه پارتی اب هفر دکلراسیون امضا کنه اتفاق چه کرده جمع گو هن رخنشی هاتن دبیجن پس اکی اشتاق دا و اتفاقا قوبا نابرا وانو پاکی و تفگره وان ده بو و چاو پس اکی چوب هدفی را اتفاق چه کریه نرین اول سروی چیا و براستی جی پس اکش بو خاطر کرسیان چو اب اتفاق گل هدفی چه برز آمدی کرم Gerek spas cihazın kek ilmaz rastî pirsata da duşi pirsenin. Bele se çar pirsa bûn bele. Nava pirsa da pirsenin. Lê dixwazim berê her tiştî bêjim tamamê temaşevanê bername te bi silavekî germ bi dilekî kurdawarî wan silav dikim. Ez hêvîdarim vê bernamê ji bo hin tiştan bibe ronak bibe ji bo hin kesan ku kesek ku bixwaze rastî mesele çi ye çinine. Lê kesek ku naxwaze îkna bibe û ji xwe re zêya dibêjin ön yargı Tirkî beriya wî de ji xwe serê xwe de şita çê kiriye û ser wê şopê dimeşe em nikarin ewana ji îkna bikin tiştekê dineye. Nakê Yılmaz li vê welatî destxistina azadiyê, destxistina mafê gelê Kurd, destxistina demokrasî wisa xuya ye ku ava 100 sal e di vê komarê de kar û xebat û tekoşinekî bêhempa tê meşandinê lê ti hêzekî ti aliyekî bi serê xwe nikarbûye bigije vê armancî. Ege wabû dibe em ê ku li ser vê qadê dijîn û daxwazê wanên müşterek henin dibe li ser van daxwazên müşterek hêza xwe bixine yek qweta xwe yek bixin û tekoşinekî hevpar bimeşîn. Rad îro li Tirkiye û Kurdistanê rastî em qonaxekî gelek hestiyar da derbas dibin. Ev hestiyarî du xeterî pêşiya wî ye. Yani daha doğrusu du fırsat pêşiya me ye. Yek xeteriye, yek jî fırsat e. Yan em ê vê fırsatê dest bixin ji bo vê gelê xwe tiştekî baş dest bixin û yan jî vê xeteriyê de em hemû xesar û zirarekî mezin lê bibînin. Na mamoste behsa vê ittifaqa me tabii ki bêguman dema meriv wan hêz û aliyan bevdûra kar û xebat jî dikin divê li ser hin xalan bikin bê hin sin prensîban bikin divê wisa bê xal û bê prensîp jî nabin. Ji bo wê jî mamoste behs kir behsa heft xalan kir lê ege misaada tebe ez karim wana kurtî behsa van xalan bikim ku were famkirin ku me çi kiriye li ser çi esasê matine bavdû dibe raya giştî yan jî temaşemevanê we jî vê zanirim. Xalay me yekemîn em dibêjin naskirina hebûna nasnameya gelê Kurd di cîgirtina wî di zagona bingehîn de. Yani sibê pêşerojê piştê hilbijartinê kîja alî qazanç dike bira bike. Dixwazî bira ittifaqa millet be, dixwazî ittifaqa cumhuriyet be. Kîja ittifaq li ser bikeve di pêşeroja wî de yên di rojeva wî de zagona bingehîn karekî esasî ye. Her du jî wê pêk bînin. Divir de dibê Kurd rol bilêzin, dibê xwedî rol bin. Divir de mesela bin çi be divê zagonê de gelê Kurd nasnama wî têda cî bigire. Em ji bo naviya kar û xebat bikin. Kê bike? Ê ku binêviye protokolê imza kirin em heft partînan. Yani heta heşt neh partînan em. Em van neh partiyana me binêvî imza kiriye ku em ê ji bo naviya kar û xebat bikin.
خلا یکمین کیجا کرد کار بجا ولاز ویا نخوازم هبونا ملت کرد دبه دزاگونا بنگهین ده جیوار نبه از باور نکن کردی که بجاز کردم نکارل جیبه درکه یا دو امین قبول کردن زمان کردی زوی زاگونا بنگهین ده او دسپیکا دما زاروکیه ده دما بخشی زاروکان ده حتی üniversite حتی دانشگاه حتی زانگهی پروده زمان پروردهی به زمان کردی به دیگر زمان ترکی زمان کردی جی به زمان رسمی دویمین امی اویا مکریه سری پرسیبی ماتنا باهدو امی کارو خبات بکن پشتی هل بجارتنجی امی دبونا ویا کارو خبات بکن کیجا کرد کاره بجه از ویا نخوازم یانجی دبه اویا پرنسیبی منو یانجی دخوازم نیجی برنامه پارتیا منو یا سیمین افراندنا هاویدوره کی دموکراتیک و ریل بر کردان وب که دبن وی ناوی ده کرد کاربن ریخستن ببن به ناوی خواه ناوی کرد و کردستانی نه کیزم کرد کاره بیجه والله لکردستان استر بی آخه از دخوازم کوملی خواه سازی خواه دزگه خواه نزانم وقف خواه پارتی خواه به ناوی کرد و کردستانی به ناوی ملتی خواه به ناوی ناسنامه خواه بکار نینم کیزم کرد کاره بیجه نه اوا اوج دخوازده به ملتی همیه او مخواستیه دوی زاگوری دا جی بگره زاگونا بنگهینده و جبو که جی ببه من نه پارتی من امضا کریه امجبونا بیا بودوره کارو خبر بکنم چار ناس کرنا ستاتوی کو گلی کرد لسر لکردستان خو بریوه ببه نه ناس نام دوی اوجی لسر به آخه ناسان ستاتویک دوی کرد خودی ستاتویک بن او ستاتوی چی به هنی دیوژن سر بخوابه هنی دیوژن بلا فدرال بن هنی بلا خود مختاری بن هنی بلا اتونوم بن خلاصه اویا هر پارتی برنامه خود چه هانی زمان بگمایل بوی کار بکه لی گلمپری ناسنامه او ستاتویه او ستاتوی جی بگمان دما روژایی وره او گل بریارده از نکارم بریار بدم که ماموستا نکاره بریار بده یان پارتی که نکاره بریار بده امی بچنه جم گلی کرد و جرات بجنه رفراندوم و دنگ خلق دنگی خود سر بده کردستانی که اسلامی دخوازه کردستانی که دموکراتی دخوازه کردستانی که فاشی دخوازه کردستانی که بچه آوائی دخوازه او ایدی گل بریار بده لی هر پارتیک بگمان لگوری بریار آخواه لگوری برنامه آخواه و نوا گل ده پروپاگاندا خواه بکن و خواب دن ناساندن و دخوازی خواب بین زمان ایدی گل پشتگیریا کیزا و دخوازی کر رaya gel de برز یاوز دنگ جمع خوشه برز یاوز قرار بود به دنگ چول جمع خوشه بلکه جمع بی کرم کن برز هم بزنم یا پنجان نال کردستان ده gelek وقت زانی حتی دم عثمانی ده کردستان ناوی کردستان بون شارو باجار وان گندو زوزان وان چیای وان کانی وان دور وان همو biz navê Kurdî bûn lê piştî komara Tirkiye van navana hemû hatina guhartin ji bo asîlnekirinê ji bo برز Ahmedê biboyne ebikî xwe paş da bidin serê we tam ûlo baş e bo gasfot lakîrin vekî owa pêş tu pêş te serê te nîv jê baş e wan wê demê ji bo ku jê hafiza milletê Kurd tiştê kurdawarî navê Kurdî jê were rakirinê wan cîwarê me gundê me kaniyê me çolê me deştê me zozanê me bajarê me navê wan hemû kirin navê Tirkî em dixwazin cardin van navanar lê vegerin ser navê xwe yê esil û divê em ji bo naviya kar û xebat bikin ji bo naviya kar û xebat dikin na kîja Kurd kare bêje nawla bila vê navî berdewam be û heta tiştê ku heye jî bila rabe û hemû be Tirkî na divê dozê de divê doza azadiyê de divê navavî dîrokê de gelek caran mezinê meyên Kurdan rabûn dava doza milletê Kurd kirin mafê gelê Kurd kirin divê dozê de serhildan têkoşan xebat kirin divê xebatê de bi daxe canê xwe dan şehîd bûn ji wana rêberê vê wan şoreşana wek Şêx Saîdê Kal wek Seyîd Riza
وەک سعیدê Nursi û gelek kesên dinê nav û deng evana ji hêla vê dewletê ve hatine îdamkirin, hatine kuştin û şehîdkirin lê heta îro jî ne malbatê wan ne vê gelê me şûna gorê wan nabîne nizane ku rojekî here serdana wan bike duakî ji wan re bike fatihekî bixwîne ya ji wan ziyaret bike dibe me daxwazekî yek jî şexsê yek jî daxwazê me ew ku van gorana ciyê wan werdestnîşankirinê û gelê Kurd zanime ku van serkirdeyê wî li kur hat zim û nava dîrokê de herin wezîfê xwe bikin herin jê re ser gorê wan û fatihekî yan jî duayekî ji wan re bikin eva jî xaleke ji nava van daxwazê me ya heftemîn ya herî dawî çêkirina zagonekî bingehîn bi şiklekî demokratî ew kesê ku li ser vê axir dijîn hemû wek hev Türk, Kurd, Arab, Belûç her çend kîjan kêmnete wî hebin û gelê Kurd ve dikarbin bi hevdûre di nava rûmetekî de di nava azadiyê de bi hevdûre jiyanekî müşterek bimeşînin û eva jî di zagona bingehîn de misoger bibe niha ev heft xalî girîng in me ser van heft xalan em neh partî hatine bavdû ev ya wek bûye em bijin ronahiya riya me û piştê vê pêvajoya hilbijartinê ku yê parlamentoyekî nû were avakirinê û em bawerin wê parlamentoya nû de eger em karibin partiya kesk û çep wê bibe nava parlamentoyê de bibe nifte yani her du alî cepheyê ku yana henin em wisa texmîn dikin ku wê belewela bin ji van 600 endamên parlamentoyê wê beşekî hêlekî em bijim tifaqekî bi serê xwe wê nikar bi hemû tiştî bike wê pêwîstî Ahmedî şkerema were ez pirsek diş cenabê û bikim êdî piştî mafê mamoste jî nexwin ez heya mij wext heya ez li gor wê wext dimo niha te behsa van xela kir bigûman hemû jî tiştê xweş in naberoka deklarasyonê lê meselet ku de meselet wê de ku HDP ya jî partiya keska çep Yeşil Sol Partî du îtifak çêkirine îtifakek jê gel partiyên çep em bêje çepgirên Tirka çêkirin û yek jê jî em bêje gel partî û Kurd û Kurdistanî hatiye çêkirin yani ev xalê ku xwe destpêkê de jî me tev da dî wextê ku ev îtifak bi Partî Kurdistanî re hatin çêkirin yani hin aliyê Tirka narazîbûna xwe nîşandan we behsa van xela kir em bêjin siba 100 milletokî çend milletokî derketin yani aliyê Tirka gelo amade ku van xalên îtifaka Kurdistanî deklarasyona Kurdistanî da pêk bîne û ji bo wan xalan kar bike û bikevin zagona bingehîn Tirkiyê baş e spas cadin ji bo vê pirsê jî niha me wek tifaka azadî û demokrasiya Kurd me neçûye bi tifaka demokrasî û kedê re me tifaqek çê nekiriye me neh partiyên Kurd nava xwe de Kurdin van hemû bê Kurdînim me nava xwe de tifaqek çê kiriye li gel kî li gel partiya kesk a çep yani muhatabê me ew tifaka wan nine muhatabê me partiya keska çep e yani nava wê tifaqê de jî hinek partiyê ew henin hinek partiyê çeprew henin hinek partiyê kemalîst henin hinek partiyê şivan henin hinek henin newkete got cimeyetiya Kurdan dikin ewa muhatabê me nine me bi wan re tifaqek çê nekiriye tifaka me ê ku îmzê kiriye bi nêv tifaka me partiya kesk a çep e sibê em wana muhatab dibînin em ê pirsê xwe ji wan bikin nava parlamentoyê de van xalê ku niha min behsa wan kir bo ku cî bibin dibe vê partiyê hewl bide serkêşiya vê karî vê partiyê dike bona wiya ha dike nake ewa tiştekî dinê ye sebê em dijîn najîn me ew jî nizanin ewa bo pêşeroj de bike neke wê xeratî tiştî ewa tune lê dema nekir jê me ji ha raya giştî me viya hev kiriye lê wana nakir tiştekî tu bikî têçe raya giştî re eşkere bikî tu yê mahkum bikî tiştekî marû bike ev e yani bona wê dibe em hin tişta nevav nexin me neçûye bu wê tifaqê re tifaqek nekiriye vê tifaka me bu wê partiyê re yek partiyê ew tifaq binê vê tifaka me re îmze kiriye
ما طبيعي ما أوي فرصة أول بس وي أول هلا زور سباس أو برسيدجي أم بمن دورات دوا دبت جار كان نلتقي بلا مو برسي خويا دنجي دغمنا كي سباس ماليا با أم درباسي جم ما مستوج بم حقي ويجي ناخون ما مستوى وجي قداري كوجي دزانن يعني اف بيتر بالا ملسر نافروكا ودكلاراسيونيا و بيواجو بيشتي هالبجارتني يعني قلنا رينا و اف بيواجو بيشتي هالبجارتني يعني هي هي كو وقت من اوبرج امدي جيكر واليه تركا يعني اشتغيا وان داغوز كردستاني بكن مثلا زمان تشكي كلكي او يعني شو عيبه قد في صلصاله بيشتي كان داك وياك دعوه زمان يخصك ماكي بكلم قابل تيكي افتشت تيجي هي يعني وخالندن ايه نتويجي ايه تشاندينا نتوينا يعني اف تشاو دكارم بجيبين بيقول من برسي بريز ايوب برجيا بيقول برسا بيشتر بكن بريز ايوب ما مستوى درباري فيدا كارن تشبيجن يعني بيواجهوا بيشتهي البجاتي وافخال باوري هيفي هيكو يكون تركا قانع بكيكو بشقيا باندا خوازا بكي آنها تدید تعبیرك هاد بماف ناين دان ماف تينا ستاندن بله يعني وقتی گو ایرو اف مافيها نها تبانا داين افصد صالينها هاتبونا دان يعني ما جبو ستاندنا و مافا ما اتفاقك چكريا وجبو دست خستنا و مافا و بارتيه گو ما بهفر اتفاق چكريا پشتی هلبجارتنا اما سرواسوز و عهد و پیمانه خو بمینن گوراوا استراتيجيا حواله می گو چونا پارلمنتو داش دلاما و برخودانه بکن بله يعني ام تدید هر کس کی کفیله خو کس نکاره کفیلتیات کسی که ام کفیله عالی کردینه کردستانینه گو ام برخودانه خوش بو ستاندنا و مافا بکن و اموانا قانع بکن يعني ایجا طبی که دوی ستاندنه ده چاوا چید به و چاوا تینا قانع کرن و اوانا زمان شانی مبده يعني ایرو ملف تشتکی بیجه والا و ببه و یا نابه دبي كهانت يعني وانا ما تشتكي منطقية يعني اما ما بيمانك دانيا اما بهبرة السروي بيمانه دوبارتكم حوالي جوهرنا برلمانتو اما في دعوة في دوزي الواكن ما بهبرة سوزك دايا جو السروي وا بيمانا السروي وا خالا برخدان بكن يعني اجا ما آلي تركا آلية تركاجي أزبي قناعات الدماء يعني أو إنساني كسب برومت بن برومتا إنسانتي فهم كربن خدي وجدان بن خدي عقل بن تشتكي قلنا قبول كرنين يعني قرق قبول كن يعني أما نتيجة دا وقتي قبول لكن جي قيمة مناي أم حتى هبنا مبر خدانا خو بكن حتى أم ضاما فابدس نخن أم مبر خدانا خو بكن إجا أدصالة كده أم دردخن دونما كده أم دردخن دستخن ام دسه دونه ماده درسخن او ناوی زمان بینه پیشی اما و آدیجی و بترکید به انlayışa واجو وینا بین زمان يعني کا و بخوازن مفعم بكن نخوازن مفعم نكن وقتی گو بخوازن مفعم بكن سقنتي درناك يعني اما وقتی گو نخوازن وك الذهنيتا فاشيستا بري ديس الذهنيتا تك ملتي وتك ولاتي وتك زماني وتك دولتي لما قراسة بكن أمجي حدياج متيل قرا هيزا خوال قرا درفتا خو أمي برخدان بكن يعني بله ما مستجي بارتيا وهن نامزته وهنا أو يك آدجي برجي اتفاقك شبارت دنابر هدفي وبارتين كردي دا هاتبو دا مثلا أو اتفاق وخو نما قالوا سبب شبو يعني بيجن هن جوان بارتيا جيغود ناف اتفاقا هذا نقرتن براسي آنها حالي حاضر دي اتفاق دركتنا ميداني أو ده 2019 اتفاقا هرمي بو نه اتفاقا ام بيجن قالري بو هرمي بو يعني إجا معلومة هلبجارتنا آنها هلبجارتنا قالرية نا هرمية يعني أب اتفاقان ها بو ما آباكري نلسر تمثيليتي هاتي آباكرين سر استراتيجي هاتي آباكرين يعني استراتيجي چي اب خالق وما خوستنا يعني
جبوي أواي مثلا أم وقت بارتيا آزادي أندامي متونة تمسيكاري متونة يعني چونکی لورا ما اف اتفاقها هنا نلسر تمثيليتا كسايتي تشكريا ما استراتيجي تشكريا ما او استراتيجي خوستيا او هوالي جوهرنا مجلسي لسر فاد خالا لسر فاد استراتيجيا ويبر خدا لبكن يعني بله زور سپاس ماموستا برز آمدی ما بری پرسن جنابی وکربون و شو ما قلت ما مجبو خاطری چند کرسیا اون کتونا به اتفاقی شو باسا نابرو که کر ولو هات خویا کر کو تشکی ولو نه لی برز ایو پرجی پرسکریا گلو پارتیا و چند کس بله چند کس بونا بر اندام گر هب چند کس لکودری سنابی پسکه نامزد هنا ووقت برصا تجي ام ديسا بين بيراوا يعني هن در دور دبيجن والله وان وباك وبتفكر طريقه الافكار ذكرنا بس كيف بيشتغلوا داوان تشكي ولا هي برزامتي كريم جالك سباس بوكك ايوب وبرساوي اول تخازم دوي وايد بيجوك ما مستاجي باسكر ما دام الجلوان هبالا مرونست في مسألة ما بيفين ما تجاران بحثا كرسي وتمثيليتي ما نكر ما وانكر نما وانكر دردي ما اونكو ام استراتيجيه كي تفهم بيش ياخو سيرفيس استراتيجيه ام بهبكن او مقرين من بوما جبونا ويا توماتيك جران مكرن دمام رونشتن دمام برياريك اودا حزار تشت مره حتى قلتني لي جيانا كم تي جيان ويرو لورتيه او برسيبا وان توماتايه ام سروي خطا خونه مجبور كرسي مرسيتي تشتكي وصار نكريه ما بو برجوانديا بملتي كريه ام بارتي كي كردن بارتي كي كردستانينن هدفها ما ام 5 ساله في قاده كارو خبات تكن في دوزا في جريد ماشيننا ما جابو كرسيان بانا جرك جار فرصه شي بونو ما باي كرسيان كتنا بلوان هبالان اي كوي توماتي المدكن برش خوش كون شبه او يا دوديان بردوامية فرصة تيادني بيقومان ام وكسي قولي ام بيجن پسكه تفجر و باك او سال درو دريجن بردورا كارو خبات دكن جلدما رفراندوم كردستان باشور حتى ايرو حتى برياوي جي تشتكو الروجاوي ده هاتنا الروجاوي اللي سر قاده ما بهدوره چالاکیان پیکانی ما بهدوره هلوسته که مشترک نشان دا ام ایروژی دوی واریده تevki که من نگوهات ناکه گوارتنه وان هبالانج نات نگوارتنه ده مجد گلک دخواستن که وان هبالانج ایرو مرا نواب اتفاقی دا بنا بداخل وان هبالان نتیجه ده پارتیا وان ارگانی وان رونشتن و مسئله یعنی جبرکو پشنیارج بو وانجی چی بون وانجی اوجی پشنیار بو وانجی چی بون وان وی پشنیاری نوا خدا نقاش کرن نرخاندن و دیشتن انجامه کی بریاره وان او بون که تلجی نگرم اوا جی رزیه ام بریاره وانا رز دگرن نجی بریاره خوی و اوایدا وان هبالاجی بریاره مرا رز لگرتم لی ایروجی بهدورم ددنو دستینن و پشتیر بجاتنجی باکی ام ویا هین فراتر بکن ام ریکوپیکتر بکن دوی وارد تشکیه کی تو گمانه کی برا کسی تنبه. بله هر وقت برز آمدی کارو خباته هل بجارده حالی حاضر چودم بشن يعني دبینن يعني جانا دبیزن کو تابان يعني کرد ما هنکی ناراضی بون سر دابشکرنا نامزدان دلیسته دا هن ناراضی بون چه بون و يعني دم بدم يعني یک گوداری اندام yeşil sol parti وان دبیجن هن ترک هن مثلا باجار kurda dana nişandan makay kurdlu de kay mırbu kay ne bun kuhun kurdalı de nişandan çima Türkaj Ali Türkatın Kurdistani vak navzad nişandan narina varsa ve keçegelo ne keke na mesela namzatan ki nişandın çavan nişandın ki lukun nişandın evya navavet fakamada kare ki avanını evya kare partiya kesku açepe ve alakama peninen ber psiara vi işicinin vi karicinin le me kare kedin takvimek bu xuma çekriye yani amejin hanik cihan hanik bajaran broy helbjatni atına fakirne
ام بشداري ذكرنا دو بريان بون يك سرتي والمرديني وهر وها تدناوي تقويم ده ومتين ور دارخستن لجلك باجاران وباجارو كان ام ويك بسكه حش باجارين كردستان ده لارارات لوانه لدرسمه لباتمانه لسرته لمردينه لأورفاي رحاي ولدياربكر دوام متينغان دامي باشدار ببن اخافتنجي بكن دوام متينغان ده وبيش جاوي اموك بسكه بياني ما يوك بارتي سري خواه دواري ده جبور رايا قشتي امي درخن مد اماده كريفان روجانا مي بلا بكن رايا قشتي ره وهروها يعني دواري ده کاری خبات مل گوری که هاتیه پلان کردن و پروگرام کردن امروز چرچوه در دمشینن به آوایز ایت خواهیم بیش. بله زور سپاس برز آمدی برز آشتی پرسک دن هات بوج علی برز یوز خرکو دبیجه یعنی بهتر اف اتفاقا گل چپتر کا بهتر او در که پیش یعنی برای نه دروجه بو داخلانی واجی درکت کو ام هالبجارتنا سركوماريا دا بشكليات قرجدار ودكن نهاب راستي مشاو بيجن جبركم مش كو علي ولا تماشا بكن هردو عليش تعدل الكرداكر يعني ابا بارتيا قلجدار وليا كو كرد حتى نا كرنا في ربانيه وفي بريشانيه لدي ساجي هيفيك هيا كو غارتنك بيكرن قالوا چما بيتر اتفاقا القل تركا دركبي بيش دوه البجارتنا دا ادجي خلق چد دبيجي وقتكو دين اب اتفاقنا برا هدف بي يشي سول بارتي و بارتي كردستان دا هات چيكرن نرينا خلقي سيرفي چيا يعني كيف خوش بون اجي ناراضي بوني خو نشاندان چاوله تماشا كن بله وكارو خباتا بيكو مكارو خباتا واهل بجارتنا يجي بيكو مان اما يجي بيجي برسا عولي سدما قد مديا دا اتفاقا كدو ديمقراطية درباس دبي بلاقو مديا دولته يعني خبر وخباتي كردستاني نادن درباس نابن يعني تبي معنى معلومة وقتي بحثا آلية كي بيكرين وبحثا آلية دي تري نبيكرين طبعا مرافي بياو دمكي اب آلي خورتا آلية دي تري قلسة نقو يعني مثلا اتفاقا كدو آباتي خورتا آبستاني قلسة هر دو اتفاق جي هر يكي لقورا حالي خواه لقورا ترفتي خواه خباتا خود كد فقط جبوكو مديا اغلب بهتر صدي نوت نه نقطه نه مرف کاری بشه مدیا دسته اق پارتی ده او جی حالی لا ناخوازن بحثا خبات عالی کردستانی بکن یعنی د مدیا ام بيجن ترک ده خبات کردستانی درباس نابه جبو درباس نابه معلومه خبات کردستانی قلستي خويا يعني اوانا قال كسد بيجن بها مثلا بري هدف ابو ايرو بارتيا كسكا تشابا اعتراف باتفاق كردستاني لكن بهتر سر اتفاق ديمقراطي اباتي تسكن يعني افانا سدد ما قد مديا تشينا دي مديا رينا دي ناخو يعني نبو افالي خورته ويا ابي قلسه ويا اتفاقك بجوشه ادي تري لوازم لا تشتكي ورنينا يعني هر کس کی آلیه خواه الولات خواه دبنام کدو خباتا خودت مشینه اما بحثا یکی تیکرین بحثا یکی نایکرین مثلا اوه يعني ما مشتا نرينا والسر يعني كارو خباته البجاده شاود مشغور نرينا و نرينا خلكي سيرفي ديكلاراسيون يعني بيجن في اتفاقي تشاوانا بخود از چا بيجم يعني او کسی گو رومتا کردی رومتا انسانی جوار درد و مراقا جعشقا دفرن او کسی گو مثلا هین
بتعبيرك تديد جو نا كردن كرد عصر لينا جو بويا مودة تركي ده دبي از كرد عصر لي ما ديو بابي مجي كرد بون يعني اوانا جوارا نمهمة يعني ذاتا مثلا آماج بوغو ام آلية كي أولينا ام أولدارن بلكي سياستا تركيا دا جارايا كمين ملاك بالره وشاشكا خودرت كبير متنجي تشبقريا يعني مثلا شخصين من قالك رخنتين ما يعني چاوا ون مسلمانين چاوا ون اولدارين يعني بلا قود في حرمي دد في ولاتي دا شبقري بويا حاشا دينسزي و ساغجيتي محافظة داركي بويا دينداري تشتكي شاشة تشتكي غلطة نسلانو بي نزاني جبوغو نسلانو بي زاني بي زمانكي لبيرود دقو ساغجي خريستيانlar solcu مسلمانlar ده خبر تركا ده تلفزيون ده وردر باسلو واقعه وربو يعني تا علاقه به مساله اولداري دينداري وبراستيتي وشبيتي نين يعني اما يعني ام مساله جبويا واي رخنتين كرين يعني اما او كسي وك قد سري ليش مغوتي اعتراف بكردايتي اخودكن وكردن دخوازن بكردي بجن دخوازن كرد بن اواناج عشقا فرنا ازمانه كيفا وانا برتي يعني مثلا هنك بيروي هالبجارتني ببون مثلا از بخوا بشداري بدليسي بون بشداري واني بون وحيان هاجي از بشداري ده متينغا بون يعني يكل تشولكي يكل موشي براستي يعني من جوشك قلكي مازن ديت مثلا لقورا هالبجارتنا ده 2019 يعني مدقات جوشا ملت وهيجانا وعشقا وكيفا وادت يعني ايجو كردن كردوارن وكا مدسري ده قوتي عشقا دفرن دچنا آزمانه يعني اما ايجو كردايتي جوارن ده در قلق جارا يعني جواكي ده نظام الباطي ده معلومة يعني از برخدانك نتوي ديتم يا خسيدا خودش ترازي بلو ده بجوات شتا بردلو ما خودش ترازي بي مهم گروجا آخرته مرف هر جنت ما پشتی گوت چوی جنت هات کرد بوید چوی هات ترک بوید چوی هات عرب بوید چوی اجا از مسئله وقتی ورد بزن از هات بجم يعني خدا دو قرآن پیروز داد بجه نخوازم مجال دفترش بکم من رومت دای انسانی او رومتاوی چیه یک جه کسایتیاویه انسانیتیاویه ایراداویه خویناویه چانداویه کلدراویه و آدیجی باوریاویه yani به چاوا پاراستنا باوریا انسان السر واجبه بریا وکد سری د جمعانی زمان پاراستنا کسایتاوی واجبتر yani لورا وقتی کو کسایت نبه باوری جینه چه نابه yani وقتی کسایتا انسانی چه نبه ماوی باوریش کره چه به جبوی اوای دورده ده هیل هنه هیلک وکا گومگوتی او انسانی گو بکردایتی خو اعتراف دکن و به برومت دبن رومتا خو زانن رومتا خو ناست کن اوانا دفرن گو هر آزمان اما ایگو اعتراف بکردایتی خو ناکن وکا گومگوتی کرد عصرینا جوارا زیده ندنگا رخنت کن بله ما مستزور سپاسی او دکم برز آمدی نرینا ول يعني وانش عسبي دكن وقتي ون دچن وان متينغا آخفتن دكن يعني قل چاوا پیشوازی في اتفاقی دكي بله و پرسك برز رفيق كليشي هي پرسا من سر حق پار چما حق پار بفسكي و پارتيا آزاد کردستان را تيكلا خوا چه نكر بجاودي سرود ميني چاوا بله اوجي پرسا برز رفيق كليشي بله جای سپاس بوده رفیق جی نه وقت سعید اجمگو ام بشتاری متینا هی نبونه لی دوان روزانه دی دست پی بکه امی بشتاری 8 باجران ده بشتاری متینگان ببن لی ام وقت بشتاری وکرنا بروی ام بون مثلا سیر تیدا از لورا بوم وکرنا بروی ده 2000 زیادتر انسان هبون پیشوازی که باش هبون خوشحالی که باش هبون
اخافتنا مراجی پێشوازی کی باش راستی گل نشاندا ve em bibinin em baştarı mitingaj bin em durah bibinin kavi zbavar em caden her riyaway ve serkefti derbas biz awa tahmin dikim le mesela evet de mesela de pejman muhtaç persi mesela ve helbjartiye du tiştenen yek ji bo parlamenê helbjartinekeye yek ji bo serokomarî helbjartinekê heye نهاج بو برلماني وقت ما قو ما اتفاقك ابا كريا ومرايا خدس نشان كريا بونا يكاري خباتكم جبو سرو كوماري جي نا چار نامزت هنن اگر تماشاوان جي اگر بالاوان کشاند به چندین جاره درایا گشتي de چپامنی de جار جارام دمام ve mesele mijariyem dağıfım em noktayeki dest nişan dikin ceki bin xat dikin nişandım em dibin Türkiye rastî bi guartinik ve bruge em dixwazin vê guartinê de em jî wek Partiya Sosyalîst ta Kurdistan ne temaşevan bin xwedî rol bin û divir de rola me hebe helbest hestê me hebe و هم هست یارد من در وارده نه هنگ جاران ام راستی هنگ شتاتی راستی چتکی عجیبه نه دبین کومارا سرو کوماری بومه چیه چمام دنگ دنورا یانجی پارلمانتو چیه چه علاقه me پارلمانتو هیه لیوان حوالی کواد بیجن bir dikin ku ser ve ahir dijin bir dikin ku ve ser ve ahirda diçine leşkeriye çin leşkeriti dikin Zarokê wan diçin medreseyê wan da dixwînin dibin xwediyê kar û xwediyê emel yan jî dema swîcekî guneyekî em bêjin li gorê Tirkan yanî tabî guman dikin dadgehê wan de huzûra hulkê wan têne darizandin têne mehkeme kirin ceza girtin kevin hewsê zindanê wan wana hemû wan eleqedar dike lê demokrasiya ve welatî bu eleqedar nake ev cî acêbe ye yani em viya dibînin em wek Partiya Sosyalîsta Kurdistan 50 sala viya dibêjin em dibên dema demokrasîkê kamil li Tirkiye hebe çareseriya pirsa Kurd hêsatir dibe dema dîktatoriyek li Tirkiye hebe zilm û zordariya Kurdan û Kurdistanê duqat sêqat dibe bona wiya bana bevdû ve girêdayînin em demokrasiya Türkiye'de em belayan ninin em xwe goyê xwe çavê xwe nagirin pişta xwe nadine me eleqedar dike milyonan insanê me îro li İstanbulê dijîn li Konya'yê dijîn li Ankara'yê dijîn li Mersin'ê dijîn Adana'yê dijîn metropolê Tirka dijîn غير جوي جي ام سرفي ولاتي ام حكاري جي بجين ام اري جي بجين تشتي كورفي ولاتي تقومن ما قريد ذا ما على قدر دكه buna uya dibe em di varda jî yani em berê xwe rûyê me dûciya bi Kurdan re ji bo destxistina azadiya Kurd û Kurdistanê dibe cepheyekî bereyekî me hebe û ji bo demokrasî kira Tirkiye jî dibe bi hêz û aliyên demokratîk Tirkiye re dibe eleqeyê me hebe cepheyek bereyekî me hebe lê warê de em girtînin vekirînin na em dibînin me car carok niha basî kir di bo serokomariyê de me balkişandiye ser Kılıçdaroğlu ez sibeyan düsbêjî em ê raya xwe jî dest nîşan bikin em ê raya giştî re beyanek dixin ku em ê eşkere piştgiriya Kılıçdaroğlu bikin û belkî em karibin wek vê ittifaqê jî em bevdû re pêşniyarek bibin bu ara jî em wek ittifaq jî piştgiriya ittifaqa demokrasî û azadiya Kurd jî em karibin beyanek derxin bu serokomariya Türkiye piştgiriya Kılıçdaroğlu dê var fikrekê me wa heye belkî ihtimal em pêşniyarek ew ji bo wan jî bibin lê her halûkarî em sibê yan du sibê bi xwe wek PSK jî beyanekî derdixin bera dikin ku em piştgiriya Kılıçdaroğlu dikin û tiştê di jî ew pirsa ku te ji mamoste kir her wiha wek wî janî ziman rastî dilxwazên vê welatî azadîxwazên vê welatî dûsozên vê welatî aştîxwazên vê welatî ji bi vê ittifaqê gelek kêfxweş in xweşhalin
her derana brastê wan tên dilxweşiya xwe tînin ziman kêfxweşiya xwe tînin ziman û me pîroz dikin vê awa jî ya ez dixwazim bînim bîra temaşevanan. Gotin ku dawî ku hebe serpirsa Brez Refîk Gulê çeka bixwazin tişkî bêjin û gotina dawî jî war girin. Wala divê pirsîya ji wan me nizanim. Ew pirsê ji wan bikin baştir dibe. Nizanim. Cem men ninin yani. û gotina wa dawî Brez Amedî ber dawî vatê dîtê. Pas dikim ji bo vê bernameyê gelek xweşhal bûm ez hêvîdarim me kar bibe bestîva hinek pirsa dabin û eger me bestîvekê baş dabe em ê ser bilind bin ji bo vê bernameyê jî spas dikim ji bo wana we û bo keda we em hêvîdarin dengê we jî vê awayê berstir be vê tifaqê re be û vê dengê mi vê tifaqê wî me bela we bikin nawa vê gel de spas ji bo nawe spas bo temaşevanê we. Em jî zor spasiya cenabê we dikin. Brez aştî gotin ku dawî ku hebe êdîm hatin dawiya bernama xwe kerem. Belê. Wala gotina dawî etxwazim ez vê bêjim. Kerem kir. Yani Xweda Azze ve Celle dibêje bê wela yagurrennekum billahil gurûr. Bira we bi Xweda nexapînin. Ev nîzekê ez karim bêjim hezar saliye em miletê Kurd bi dîn têne xapandin. Bi dîn têne girandin. Ez bi yek kelîme bêjim dîn ew e Xwedê Teala di ayet Qur'ana pîroz de dibêje min Resûl pêxember şiyan ji bo ku bi edaletê di nava we de bikin. Dîn edalet e. Welatekî ku edalet lê nebe, dewleteke ku edalet tê de nebe, desthildariyeke ku edalet tê de nebe behsa dîn nayê kirin dîn di wê derê de nîne. Etxwazim ez temaşevana re bêjim ku hişê xwe bidne serê xwe û vê meselê fehm bikin ku meqsed ji dîn pêk anîna aşîtî û edaletê ye. Vêna fehm bikin ji bo wî awayî ji bo standina mafa vî miletî rûmeta vî miletî hêza xwe bi coş bikin hêja xwe qewet bikin û em hêvîdarin ji Xwedaya alemê ku roja çardehê gulanê ji bo standina mafê vî miletî ji bo edalet were vî welatî hêzeke mezin coşeke mezin bişîne meclisê. Belê zor spas Brez aştî belê temaşevan hêja em ê digihan dawiya bernama xwe em zor spasiya we dikin ku heta vê saetê hûn gelmeman. Belê em gelkî spasiya Brez Ayetullah Aştî dikin Serokê Partiya Azadiya spas bo hatnava û serkeftê kar û xebata we dixwazin Brez Aştî. Her wiha jî zor spas bo her wiha spas bo Brez Serhat Amedê jî ku endamê meclisa Pesekê ye gelkî spasiya we dikin ku we wextê xwe terxan kir û beşdarî vê bernamê bûn. Belê temaşevan hêja em ê digihan dawiya bernama xwe wekû tev de dîzanin çardê meha pênc li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê hilbijartina hem ya bo serokkomarî hem ya parlamentoya em jî kar vê bêjin em hêvîdarin ku ev xalên ku di wê deklarasyonê de hatina nivîsandin cî kirin piştî parlamento ya nû jî em bêjin zagorek bingehîn bê çêkirin û ev xal jî kêmanî heka hemin nebin jî kêmanî çend xal cê xwe tê de bigirin em serkeftinê ji we re dixwazin û sila wir ji bo tev de heta bernamek din min nav fêr û xweşiyê de rêzar neja. Şev baş. Şev baş der çavan spas.